Pava from Badwam TV Badwam so many adaja odema yenti eni som dodo yada se health tips no enti eni ye na wo hwa no akọ endpoint wo yare nko ade a friend sisi akọ bejo so o me se okọ so be from back say stroke, hypertension, diabetes ngina free yare a onimu no onye no onka ho asem ti de oye de o konso a obehu difference no 0244 867068 0244 867068 ujina so CCA na no edi enkomo Franco Trading Enterprise still phone papa fie eno no ene Ghana de o pe ba bia ton phone so ne ho aka de electronic gadget bia de a bedofo Franco Trading Enterprise na obura obenya bia ye Nokia or Samsung iPhone smart TVs a range from 32 to 100 inches 100 ne the MCA gina wo dem ho wa ntini nyina Franco will be Franco air conditioner so ho okoje odi na ja wachele ho kakra chest freezers and refrigerators washing machines microwave blender generator gas and electric stoves CCTV cameras obi here be no video bi am hu ye erade Yami ane hu ye bobo bi enti e wo se CCTV cameras ye nya bi school mu office asori efie na ni bi pa de a waya camera na capture no wuti sansem we bia hu unka se na unpe bia ene wo matena na so na abrabo aye boy wanya wo ma bede tinya CCTV cameras ni bi boba bia ti be bia na bia hu de ekoso Franco obi kwaje odi esisie ene Franco nkasa 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 offer Franco CCA ya obejo so Franco Trading phone papa fie ene ha na no penso ya san enya eye easy paint penfo ewa ha oba papa busy no bia opoku dakwa ya wono eye head of sales and marketing oya dey say ahumbrasie mu boko no workry and the evidence base or the container ba the entia e was say easy waterproof paint no so problem na ye be kan nko ade a e was say no na we use evidence base no see it we use obapa e mu akwa be na bia boko de adwuma mu koyi mo say mo guso ani ye adwuma and all the evidence na ba easy paint the atemo nka bebre na waterproof no kunya na eye ni nti odi we ya da ni sure say pictures no so ho a enso ye behunu problem no na oni wo makasa ye ni nkomade achi bi enipa fofo ba e bia na obi hwe for the first time mama ntie waterproof no ntie easy paint you anopa yi chia ahwefo amohwe bedwum nyina na se wo humi wo ho a anopa yi a na walls and then you be kasa mainly on walls okay basket crabby we share basket mu a paint ene wo paint na ewo mu na ho asem na ye be ka paint no any waterproof paint no na we be say na basket dey be pay den wo no say dey be say o na fa kenten to me fa kenten konsuo empenyi for the time no kind na easy paint buy my enti ende you decide say ye be champion for say so we you see easy waterproof paint e wo dan ho e bia roof we you see e wo walls ho a insio entimi nko enti ye mfa ne say wo wall a wo fa waterproof paint enye ho eno ne kenten mu no a wo fa enye mu sesi ano wo the easy waterproof paint aye wo wall painting ye di nsio ni gum na ye di nsio ni gumu bia na fe mache ase kakra the other time obi si nsio na ya mdi gum na nurse there are only 2 bottles ni nya ye kran kam di bebre na ye ma na de ni no yes na se nka egufo ma nka na nka ye mpinimpo ma ade adu na on second time kra se de tie ni nti wudi nso kura eguma emma o se wo ye na ehwe egufo because space dey down sanity se wo hwe basket ya me di nso agum enti wo wall nani fresh wall na fresh wall no say usually ye ja plastering no enti weja plastering no wo ho no
ebi wo ho na sika no aye bibie wo ho kakra obi nso wo ha o dwen se dia obeye ada eniema wo ho ntina ne wi afi se woja plastering ne saa ye si edan na mesrem ani die mu a wo si edan na eja plastering inja plastering nkwansa because woja edan plastering na esi ho no enso tobo no awia tobo no because cement nso na wo ho nti na start say crack ye ko ho aye hu enti wo kokofa painted ye my ready mpese mi to come dan nti ye nko ende okoya na start say oye adwuma wo ho no treatment me the picture bi by of a dan bi a asai cry dan na ye poto che esi ehwache ema apotobibre aye ne say poto that say wo was a picture na photo so my na edan a etesa no okohu a hwe edan we say we okokofa painter obeka cho say de wo hu no pe na rere no the paint for Friday me pa cho say wo dan hu to say this a first picture na hu ye na wo rere hu a wo solve a problem no wo rere hu wi a e wo say wo hwe say plastering na e wo wall no hu no e good enough as cement bebre wom ansana wo the easy waterproof paint afa ase ansana wo the preferred paint e de ayeso sa eneme na okwa orere paint na osu ya na the another paint ayeso into be ko dan mu ho no na e wo na e chenche hene wo chew because treatment bia eni ase na mum se wo rere with say no wo refi ho wo ye wo se plastering na very smooth very nice en re fi bi eni ho afa wo the waterproof paint no wo de aye ho afa yen hwe efie bi a obekọ no obehu se ade na adrodro asset maps ewo edan na se ne walls ne ho keten de ede bani usually ni ukọ efie na almost start building na ukọ abedun se bia enso na ato ana se oti be bia dust wo na wahye dade ensuo spray offense wall eye ntesa enso no edide wa asase nim nti ehya ase se enonom ede kọ walls nim nti enonom ede kọ wall no mu a ede ne saa kakra na weekend edan no ti wo ye walls na the other time na make say o foundation nankasa especially here you see edan wo enkran tema takra de wini basa bebi enso de that kese no no what start say wo to foundation pe now the waterproof paint ni bi wo de egu ase ho am e be stopping so no from getting into building no na bia wo want ne sa wa ye bibia wie enka achi me say ende erade adom ni technology nti bibia ni wa ye ya enyi edan ni kra wase awie na wo tim no wo wa ya se no all the corners na wa se na awie wo the waterproof ni bi wo de aye ho wo wi na fei wa re walls no ti say we ya APDC wa re one say we ni plastering very nice nti yi paint ni fi ha wo benya good plastering but eno nche say wo re paint ni pe na wo ya application there be wo re we are still no e wo see paper because from paint na debris dust about nti wo paper ne kakra na fi one mix say waterproof no na wo de aye ansana wo de paint aye ho enka the paper mu no edan ni to say ya eno na best time a wo betumi de waterproof na ye ho eno no wi na wato adwim na wada only a year obedwin ho ye painter afei obese wo de ye me pamu chopi say we use waterproof paint na the other time we be say we use eno de ndie adenti na also we use paint fofo wo sha basket ho a white na e wetchre no eno ne waterproof paint no wo hwe ni inside na because on shiny be e basket ni inside waterproof na e in colors of your choice but wo ye waterproof ni wi a wo hia acrylic paint eno na me se me Sunday school for no wo fia ndo mo ye fia de wo hia ne enkasa de nso ye basket mo de se na kakra gu pe wa e wa bonten a wo fa water hose a wo de huhuru pe efi na fi ho nti na say na wa mama hu bibi nti waterproof paint na white wo no and I white outside. Won't me living as a won't me nya no kwansa. Say be no new paint into me nya sa. So my foundation me cost is the fear. Me buy me the new foundation kwana me dey betena ha. Bibi ani so. Camera na light no krato so kra me nim be say dey be feel baby na me ba no. Until you need something to just cover it up. Until na ka say we use waterproof ni we pe. Afi wo dey acrylic either matte and semi gloss.
na wo de ayeso edan na ye fefefefe na emom de ebo edan no de ebo roof no ho de ebo o floors no ho ban no eno ne waterproof na wo de aye as a guard to efie no enti sana waterproof no eye adwuma tie pe bia the way aye dey me sure pass a problem e wo ekoso eno kwa mponye obi a otempo ano ana wo baby ensuo wo even ye ba bi mu say I don't know asase na kasase wo problem yes say ha say as enchini nsuo ze bibi sa ntu be na dan flow ehe ne ye pe bia ye benya bie na ye ye betimi apenti ade ana say mo expert on ba be boy okay enti wa wo beto a wo ankasa wo nim painting na wo betumi painting ye be chew said ya wo be ye painting ne fefe said ya ndem ba me ka say before wo be ye no wo be ye cleaning we are mana dry and sana with the waterproof na yen wo de paint and so ba ye be tre na sadia obeye no wo pese yen so ye painters and ebeye ma wa omo so be fambre na omo aba be ya ma en cry wo hwehwe yen a ye wo abeka junction ye ne ship house di hwe ni mu ye ben Shell filling station no wetumi afrey Accra office number e was 0243 707696 0243 7696 Tudu ye would opposite Lebanon House Kumasi ye were Dum Obros Obey Malcolm no Cape Coast King of the Universe and an immense enterprise and also benyebi ewo Cape Coast aside that no baby I ton adensi ho ne mabia no make sure so wo hwehwe easy waterproof me papa cho spelling here EZZY and EAZY EZZY into car also hwehwe easy waterproof paint na omo di paint in ediama but ope colors ni bi dia o buy your office and offer officer baby I want no ye the best man na ye dia bro so memu baby anso ye benya bia na ya obenya bi sanity okay so bia ni what the fancy factory ye da say nti no de aye no yenkope bia see your problem ya we dey wa kire ye pictures ne buy wo hu sa na ma no bam entwen na yenkope easy waterproof paint ni bi ye mfanye foundation no fancy ye afi ne ye besi ye de no usu hia bi na okay mami musa we say ke baby e won kura nte sa kura no a metumi e de waterproof ni bi aye me de me bo me ho ban da ache yes and so possible once I will be so dying no o say ye plastering we say me here primer this is the best primer we here wo de be ye wo dying ho nti na che say bibia anka be ye how bia wo dying ho no esikwan dia ma and na eye adwuma so both interior and exterior mo yada say pa na mame fanka iboyin so emma Farmer Trust Limited for any adwumaku eba enuro ene wedie mu eniema wo mu kura no twitwe Farmer Trust Limited for one more Value Vite from Value Vite UK Limited one more eniema hodo nkunu bia eboya pomodin mu ye wo Value Man wo Value Woman wo Osteo Life Platinum Plus and your hair, nail and skin, Beauty Plus, Omega-3 fish oil, Immune Life, Astroflex Plus, and Menocare. Menocare, I've been with you to say. Papa Portion, near dear Numina. Women are your product, Farmer Trust for one more, a word drama soon tea. I was all doing a chair. Now, ye war Luma Trust, a ho, ya, and no a year. Malaria draw tatashe ya want a tablet ewo ho ya want a suspension so eno krano ena enomo nti kwai na pharmacy Farmer Trust and pharmacy shops ahodo ni nyina so ebi ewo mo baby vi drops and the syrup so ewo ho eboa motofo ano emo mo nyine kama fefefe ya minerals and vitamins ahodo no ewo mu a enkrano no ma wo so mo nyine mu no na ye fefefe kama so ewo ho make us say be a woti pain yaw pa e wo redie ma neurodol gel eno ene wo say wo gie na de e fa ba bi a pain no e wo sa pain ni na no e beko ama nso ahoden etumi aba sanso na Farmer Trust for e wo bioglobin syrup and in capsules bioglobin syrup and in capsules are eno iron wom vitamin B12 folic acid and so ewo mu a eboa na wona wo moja so atie no ene onunum bi
every day bia wo fa bi se abon se o we die na ye kamai ni pedua nso na ye kamai yare bia nso emfa no ho anigim sanso ne wo transor 400 and also boa ekumo ayi sonsono ewo ye ni pedua mu transor 400 so ye no num de edidi saa ndi wa meda so kokope bi no na emboa no ayi bia mete ye za kwali je jam from mu za basa wase school dan so ye baby man no na ye mu ntime enna ho no amabobo so nyina pharmacies shops ni nyina obenya bi opedodo pa nso atu na de akọ shops ho no mo nso a number ni 0561 088 666 0561 088 666 and 0561 088663 Gold Ball Jewelry so enio I afi ne yesi second month ewo afufufuro yi munti waware ho nhyehyɛ wo akra na opese ope wo chain bi wo asomde ne mai kama gold pure gold dia eye Gold Ball Jewelry shops ho na eso obora maka cho se di kan window shopping ramu showroom ba bi ebe wu bi akọ ne kwohwe wo akọhwe mo bi meka nkyerɛw okwa wa otie price no ama hom na fu akakra bi anso agbaro no ajo de wo gold ni bi oba ache 2% omu wo hye na nyane kama ma ni nyina nso wo de kɔ hɔ be Diamond House Kimbu Road and Crime for number 0555 810005 Oxford Street Osu 0556 771 438 Hotel Avenue East Legon 0553 163 811 Marina Mall Spinters 0556 771 414 Community Living Tema 0556 771 415 Ampoma Akrade Kumase 0556 771 416 Prempare the First International Airport Kumase 0531 040 808 Showrooms are Gold Ball Jewelry for award and in the numbers and amede amawono sabe remember Zenobia sorry na okotwa na djuma no